Aribatisela mapungo wa SABC uvapana Auckland Park, Johannesburg twi mapungo maurane ngachino chipinga Kea. Working together, we have undertaken a program of institutional renewal. President Cyril Ramaphosa wambaizwe musi vachipindura khanedzano za chipiti chavo palamendeni. Our concern is whether we can say they must slow down or not. We don't know what happened. Vatu vatanu varova ngeno vafurira ruina voto huvara. I can confirm that, like I indicated earlier on, that our police members, they were stopped by the security to indicate that there's a shooting in this house. Murwa wa president wa kale wa Zimbabwe ofarwa ngamrau wa chiwo cha uphi othuncha mushumo wawo wangadeni. Nda ni madekwana aribatisela mapungo pano ka SABC2, SABC Plus na Kali High. President Cyril Ramaphosa vari muvuso uchikoshumisana na zvimiswa zvopambana nawo wathoma mbekana mushumo ya udhisa vudziki na uvhusurudza mabindu eyasala hotepala nga chipinga cha maduva aurengwa muvuso nga vatu vannda. President vambaizwe musi vachikupindura khanedzano za chipiti chavo bhutano la rushaka ngei Cape Town. Working together, we have undertaken a program of institutional renewal by stabilizing what was weakened through state capture, restoring integrity and accountability, and rebuilding the capacity of the state to serve the people of South Africa. We have overcome a global pandemic that led to the worst decline in our economy, where our GDP contracted, perhaps for the first time, by 6%. We stood firm in the face of an attempted insurrection that was aimed at destabilizing our democracy. We rebuilt in the wake of a catastrophic flooding that engulfed 3 provinces and brought to an end more than 15 years of load shedding. Lieutenant General Shadrack Sibiya vakothudzera kuti zvine varindi mavari asione panda commissioner Tsedziruso ya madlanga maarugana zvine apfi vakhonani na ramabindu wa Northwest wa Brown Mkhotsi vo Sibiya vabudza commission iyo uri rautothoma musi vachidavidzana vo Mkhotsi ndi zwa mwedzi wa Nyeravusiku mba mahola vari nga chipanga icho ndi musi vo Mkhotsi vachikhovabudza uri vone vo Sibiya vakosedzulusa ra private nga vaofisiri vari nga pasi yavo seandira yo vachinyadzira mushumo wavo wa upulisa nganda izo vari vathoma utanganisa mato na vo Mkhotsi chipingani cha bepa la liholo la ANC la upembela mabebo nge Cape Town nga mwedzi wa Phando mahola. On the occasions where I met Mkhotsi, we did not discuss any official policing business, nor did we discuss any operational investigative or intelligence related matters pertaining to the SAPS. Our interactions were not of an official nature, nor did they involve the exercise of any police function, the exchange of confidential information, or any discussion related to my official duties and responsibilities. But safe to say that I did explain that mostly when I met Mkhotsi, he informed me about the danger that I'm facing. Be careful, you are being investigated yourself. Vanamiri vafurari navo huvara rushushawo kachiwa cha basi kabara N1 tsini na Louis Trichardt vundeni la Limpopo va Interlink vari basi iyo yotakwa Braamfontein yori va Musina usvika zvino honorova vatu vatano kachiwa icho. I'm where the accident has happened in the early hours of the morning. That's what I have heard and I was told. So I'm at the scene now where the bus that was carrying 31 passengers from Gauteng had an accident at the same spot where the last accident happened last year in October. So now we have got only 4
that are confirmed to have passed on, and the rest have been taken to the nearest hospitals that are here in Vembe. A concern here. I mean, a lot of accidents have been happening here. I grew up here and I've witnessed a lot of accidents happening here. This should be a concern too. Yes, it is a concern because we are losing people at the same spot. Like we said last year to the minister to say we must do something here at this corner because we can't allow the same thing to happen every now and every day because people loses their life while on the way at the same spot. So our concern is whether we can say they must slow down or not. We don't know what happened because once the driver loses control, it means the person was speeding or there was a mechanical fault with the bus. We don't know, but this the concern that I'm having always to say during the early hours or late hours, there are accidents that are happening, especially on this N1 road here next to Ingwe Lodge. Yeah. So that's my concern also. Mapolisa bari bakorondana na chigidi cha shumiswaho tuncha mushumi wangadeni ngei Hyde Park ni aba Deborah Johannesburg ndoni ya murwa wa president wa kare wa Zimbabwe abantu babiri bamenywa fumbiri raru na yafu raru bana wakaterwa na murwa wa president wa kare wa Zimbabwe bo farora chiwo chenecho mwambiro mapolisa vondoni la Gauteng bo dimakatso ne buhuri bari hoita na wana na makanda guru za chigidi cha shumiswaho ne pomudini uyo. I can confirm that, like I indicated earlier on, that our police members, they were stopped by the security to indicate that there's a shooting in this house. And as you can see, it's a high-walled fence residence. Indeed, they had to knock and so that they can be opened, and then eventually they gained entry. And currently what is happening now is already indicated. We do have our dog unit inside and also some of our units that are inside searching for the firearm. And like I also indicated that the two men that are staying in this house, they will be taken in relation to this attempted murder case. The victim has been taken to the hospital currently. It was indicated that he's in a critical condition, but we are hoping that he will be fine. Vasungutushira kure richibuya rikandira panda. Roba pu batanganiza pano ka SABC2, SABC Plus na ka Lihai. Dwala lipasi la nyambo za damoni li koto pemererwa nga mgibara wala fumbirinti unongwezi unetero ya unongwaha yanga UNESCO na yaba UNESCO yaba maifyaba swaka pfunzo nga nyambo zopambana nao za damoni za zinoreriba ka muberizi na mungwari wa litambja kana filimu ibizwao grade 10D longwaraho na uverezwa nga ruambo ra chivenda loko bara shumerani mapuri rikonintanganiza pano ka mapunga chivenda ka SABC2 Kari dora barisa uri musiri champanga litambia ili lano tutuwe zangamini richikora barisa litambia ili noni? Lokobera muhaki ruvua litambo ili kuingorera kubona uri likarere kusuma ka ndo chume ya filimu mara arikuda filimu zine ziko mangazgo zinyambo zine ardia zinorere karite filimu go ya chivenda inayoitwa nga standard cha filimu za international ndia bora decide oreri bereze filimu ya grade 10D. Litambja li chikoloni ka grade 10 zinezo erana na tero ya pfunzo kabaswa ndizi pia zine litambja ili la kotopora kasi ya la pfunzo ngambanda rola beresa kabaswa. Litango ili likomba nga zine vete ya chikoloni rasungula senza pezi pfunzo pezi ro senza zine vete ya ka environment ya chikolo litango ili do senta ka ndira ine grade za bana bagurukwa ngayo ka chikolo hapa no ka hii class ino ya grade 10D o grupo bana ono fia bani bone bana bakodesi ka grade yote aba bana nga ilituwa ariko wana ukombo nga kaidi zonanga zibazi di bullies di poverty
gangsterism, mashuga daddy na badeli vane vho laṱela thabula kha ba gudiswa na vhagudiswa vhane na vhone vho laṱela thabula kha tshikolo. ri tshi lavhelesa ri khou wana uri matambya hainoni a zwi tsha tou vha nga nḓila ya kale hune ra wana matambya a tshi wanala nga nḓila ya kale. Zwithu zwo no shanduka, ri khou wana uri vha na dzikhamphani dzine khamusi dza ita uri matambya a wanale fhethu ho imaho nga uri. Vhathu ḽitambya eḽi vha nga ḽi wana ngafhi? Ḽitambo iḽi ḽi khou ḓo thoma u vhoniwa nga dzi 27 February Stekeneko. Ḽi khou ḓo vula Stekeneko Polokwane, Mall of the North, Sinem. Ri khou livhuwa nga maanḓa Shumelani, ndi muṅwe wa vhaṅwali na vhabveledzi vha ḽitambya ḽenelo. Zwa zwino ri bvela phanḓa na mafhungo ashu a Tshivenḓa. Vhaṅwe kana maṅwe a mabindu u mona na ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou vunḓuni ḽa Limpopo a khou wana mbuyelo dza nṱha phanḓa ha vhuṱambo ha u pembelela ḓuvha ḽa maswole kana Armed Forces Day mafheloni a ino vhege. Ḓuvha ḽa ṱano ḽa mmbi ndi ḽa u sumbedza vhukoni ha mmbi ya vhupileli ḽa Afrika Tshipembe ḽi swielelwa nga mavundu ṅwaha muṅwe na muṅwe a tshi tou sielisana na ṅwaha vhoramabindu vhaṱuku ha Ṱhohoyanḓou vha ri vha khou kaṋa mbuyelo dzavhuḓi nga vhuyani ho vha kandaho. Hezwi zwa Armed Forces Day riṋe zwo ri fara zwavhuḓi nga maanḓa ngauri u bva tshe ṅwedzi wa January wa thoma ri khou ḓiwana ri na vhathu vhanzhi vhane vha khou bva kha army vha tshi khou buka hafha Maseli Guest House. Vhaṅwe vha hone vho ṱavhanya u swika, vho swika nga vho dzi 10 dza February. I think vhane vha khou dzulesa tshifhinga tshilapfu vha khou dzula 47 days u swikela kha vhaṅwe vhane vho dzhena vhege fhelaho vhane khou dzula maḓuvha maṱukusa vha khou dzula maḓuvha a 10. Hezwi ndi zwithu zwine ro vha ri sathu ṱangana nazwo, ri a ḓivha ro ḓala musi hu na dziṅwe dzi event dzine dza vha tsini, mara heyi ndi vhona unga ri ndi yone event ine yo ri fhesa business. Ro vhesa busy nga January na February 2026 nga nnḓani ha heyi Armed Forces Day. Mabindu a u rengisa zwiḽiwa na zwihomolosi nahone zwi khou a tshimbilela. Kha lwa business zwi khou vhonala uri ri na vhuyeni Ṱhohoyanḓou. Ri ḓo tea u zwi humbula uri musi ri tshi bva kha dzi festive season ri tshi ḓa kha miṅwedzi heyi ya January na February dzi sales dzi vha dzi fhasi vhukuma, mara since tshe vhayeni havha vho no bva kha SANDF ri khou vhona hu na tshanduko nga maanḓa, ri khou vhona zwithu zwashu zwi tshi khou tshimbila nga nḓila yone. Vha masipala wa Thulamela vha ri navho vha sa nga vhuyelwi thwi nga ḓikiṱa iḽo. Mabindu a re fhasi yavho a khou kana zwinzhi. Zwiṱaraṱa zwihulwane zwa ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou zwi ḓo valwa u bva nga ḽavhuṋa. Lutendo Bobori, SABC News, Ṱhohoyanḓou. Ya vhupileli Afrika Tshipembe wo ṱana vhukoni ha nndwa. Mihasho ya nga ngomu ha mmbi yo sumbedza vhundima dzine ya tamba nga musi wa pfumo. Vhaswa vha ri vho ṱuṱuwedzea vhukuma. Nṋe na musi ndi ḓuvha langa ḽo thoma u ḓa fhano, so uri ndi tshi dzhena ndi tshi khou mona ndi tshi khou vhona nda mbo ḓi pfha ndo ṱuṱuwedzea uri ndi ḓe ndi apply ndo give up, so ndi ḓo ita zwithu zwanga zwoṱhe, dzi document dzanga dzoṱhe dzo fhelaho uri ndi ḓe ndi apply. Vhusoleni a hu no pfhi career ndi nthihi, hu na dzi career nzhinzhi. A si mafhungo uri ni khou tea u vha ṅotolwa fhedzi, hu na zwithu zwinzhi zwine na zwi ita vhusoleni, na u phulusa vhathu, na u bikela vhathu, zwithu zwinzhi zwo ambiwa hafha vhusoleni. Ndo guda na uri ri tea u tsireledza na shango ḽashu u itela uri ḽi dzule ḽo vhulungea. Nṋe ndi u thoma ndi khou ḓa hafhanoni stadium tsha Ṱhohoyanḓou, ndo guda uri ri khou tea uri ri ṱhogomele shango ḽashu ḽa South Africa kha zwithu zwo fhambananaho, hu nga vha dzi nndwa dzine dza khou bva kha maṅwe mashango dzi tshi khou ḓela riṋe. Na vhabebi vha ri vha ḓo ṱuṱuwedza vhana vhavho u lavhelesa mabuḓo mmbini. Ri khou ṱuṱuwedza matshudeni vhashu uri kha vha apply, vhana vho phasaho grade 12 na vho itaho dziṅwe dzi khoso vha ḓe vha apply hafha vhusoleni, vha join force uri vha protect shango ḽashu. Vha ḓo ḓi vha khou shuma mara vha khou protect environment na shango ḽashu nga tou ralo. Ndi vha ṱuṱuwedza uri kha vha ḓe vha wane dzi fomo vha apply, vha dzhene kha tshisole. Zwithu zwe ra vhona hafha, ro vhona zwithu zwinzhi zwe ra vha ri sathu zwi vhona na ḓuvha na ḽithihi. Ri khou ṱuṱuwedza vhana uri kha vha ḓe vha apply, vha dzhene vhusoleni. Gondo ḽa R524 ḽi livha vhugalaphukha ha Baulo ḽi ḓo valwa. Ri ḓo vala bada ya Puna Maria u bva ngei Tshililo
ri tshi ḓa social garage u swika hangei a Lukoto nga ndani ha hezwo ro ita nḓila dzine vha dzi goloi vha ḓo fhira ngadzo uri mufolo hoyo u tshimbile zwavhuḓi. President Vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelelwa u ḓo vha tshiambi tshihulwane nga Mugivhela. Lutendo Bobodi, SABC News, Thohoyandou. Zwa zwino ri vha mafhungo a zwa ikonomi na randi ya vhonala yo sekena musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 16 rands 19 cents, bond only 21 rands 75 cents, euro only 19 rands 2 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 15 cents. Mikove kana tori mikove kala JSE inta. Kazvira za msuku ndi 4,997, platinum ndi 2,061, oil isinga kunakiswaho ndi $71.74 ngafagi. Madzangano a vhashumeli vha muvhuso a khou ṱoḓa u gwalabela tshikimu tsha dzilafho tsha vhashumeli vha muvhuso tsha Government Employees Medical Scheme kana GEMS. Izwi nga murahu ha musi madzangano aya a tshi khou hanedzana na tsheo ya tshikimu itsho tsha GEMS ya u gonyisa mbadelo nga phesenthe dza 3.8 u bva ṅwedzi wo fhelaho. Madzangano a vhashumi ane a katela COSATU, SAFTU, FEDUSA na SAPU a khou hanedzana tshoṱhe na u gonyiswa uho ha tshikimu tsha GEMS uri vho ḓura ngeno tshi khou fanela u vha tshikimu tshine tsha kona u swikelela zwavhuḓi siani ḽa masheleni. The concern is that this is not just 9.5% that we're looking at in isolation. We are looking at the increase that has accumulated over time. Because in 2025, and that is not even looking way, back to other years, but if we were to take it from 2025 itself, GEMS implemented an increase of 13.4%. Now, when you add that to the increase of 9.8%, which was revised from February to 9.5%, you are talking of around 23% increase. Now, that is a very high increase because if you look at the founding objectives, the purpose why GEMS was established. GEMS was established as a closed scheme that is supposed to be affordable for public servants. Now, once you start to then implement increases in contributions as high as 23%, then it becomes unaffordable. We have members that have written to us and have come to us whose membership contribution has increased by over 2,000 rands. Some, it's even higher amounts than that. So, for a person who has been paying just the day before yesterday, I received a message from a member who says my medical aid increased from 4,900 to 7,300 rands. Aiwa, ubva khanḓu ya khomunala na tshigwada tsha vhabveledzi a ḓovha madekwana vhuḓi ndende. Matekwana karimbuti labelesa nyimero ya mucho ya matekwana ana mosi matekwana ana aiwa kubona nona khona dze mvula ngakadina pala phendela shango afala bupatuba ndi percent tsa 4 tsa mvula nyekulabelo ngakadina phetsa kutoba akura bona na la mimu ya khela ko bela phanda na upudzula ngabo hali musitshelo besa hafu machelo lichicha kutoba hafu rabona aiwa ngakadivoa hafu na makole otibao ananga kadisia una busoto sikati unangakadi phela para vunza pala KwaZulu Natal una hafu akuperekezwa nga mimuya inya kubudzula ngabo hari ndingazo ri khova tsibudzo ri matekwana na musi aiwa khabara bele mvula za madumbu tsintsanga kadina raba pura batsumbu raba tsibudzo ra machelo lichicha aiwa kutoba hafu rabela ula mucho wa mvula inya dobe ko na bukuma machelo lichicha atsina musi chelo sa hafu aiwa una mvula ino kubikwa kama ngwe mavundo pezi kola kaila mvula ya mvula ino kuperekezwa nga madumbu kubikwa pala musi chelo sa hafu zi temperature za matekwana na musi kusumba mucho budi bukuma ngeno vundo la Gauteng raba besa zuhuru ngeno doroboni ya Johannesburg
Johannesburg samse re khobona zi temperature tsa bo tebukuma na phala Pretoria re sa hangwe phala Bronkhorstsprit na phala Springsville na gengone aiwa tsi do gonya tsa fika phala ka 30 kare mbo tsa hayani vunduni la shula Limpopo re phala Musina una hone re khobona zi temperature tsa bo tebukuma tsi go bikwa matika na mosi phala Thoyando di 33 kiyani na hone di phala 33 matsani ni machelo aiwa le chicha mochondo wa bukuma phala Polokwane mokopane re sa hangwe phala Phalaborwa na phala Pegasport mosi chelo sa vundu na Mpumalanga na hone re khobona mocho wa bodi o go bikwa matika na mosi phala Droboni ya phala Mbombela asina phala Mashishi Carolina hone zidogonya zi temperature sa fika phala ka 27 tsa bo tebukuma zi temperature musoro sa phala KwaZulu na KwaZulu Natal ba songo hangwa ndiye ra bona hone khona zi ya mvule nenga kadina matika na mosi ya dobahu ya lichisa la machero pezi ha goto angaredza zi temperature tsa bo phala Droboni ya Durban Richards Bay na phala Ulundi Vryheid hone aiwa zidogonya za fika phala ka 34 Mostricha Lady Smith na hone aiwa ndi mucho budu no kobikwa matikwa na ano kare mbudia vunna Eastern Cape na hone rakobona aiwa mucho budu kobikwa matikwa na musipala komani ngoba na phala kwa Nojoli musiro sapala Gqeberha hone aiwa zi temperature zidogonya za fika phala ka 27 kare nalo rebe sapala Western Cape na hone rakobona mucho budu phala Lingsburg Riversdale na phala Mosel Perusa Hangwi George na phala Alderton na hone ndi mucho budu kumono kobikwa matikwa na musikathina machero Debora Kapa musiro belesa aiwa kakaduvua hona makolo tibapeza ngoto angareza phala Kurumani na phala Apitiri kobona zi temperature zintabu kuma 35 atina phala Krana bona hone ndi 34 resa hangwe na phala Satale na hone ndi 30 kare mbudia vundu na phala Northwest na hone Free State na rakobona hone mucho budu chikobiko matika na phala Welcome na phala Kronstadt musichela besa hapo phala vundu na Northwest goto angareza ndi mucho budu kumono kubikwa matika na mosi katina machero besa phala Mahike atina ha na phala Tosca Heleno ndi komba kabe matika na bote